Ukhozi emaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isibini nemafini ikule ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enesigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayikulelo okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV igama lami ngoNeliswa ngwacela sibonga kakhulu uthi uphinde uhlale nathi namhlanje ukhumbule phela ukutshala nabanye www.ukhozifm.co.za ugijime uyocindezelela la kuthi khona Ukhozi FM TV khona ke sizohlangana siphinde sibone nabanye abantu namhlanje isihambeli sami ngisithanda kakhulu itshitshi la 40 years uMathembi wakaSithole I'm sure usuyacabanga ukuthi hayibo itshitshi la 40 years kazi kuzokhulunywa ngani uzoyizwa wena indaba siswami uyaphila ngiyaphila sisi uyaphila wena ngiyaphila kakhulu ufuna uqala nje ngincome imvunulo wazwamuhle ngiyabonga kakhulu sisi ngiyabonga ngiyabuza ngoba omunye wobhuti aba behind the scenes babuzile ukuthi okokushaya umuntu yini lokho yanga ukhumbula ukuthi ngimphendule ngathi kuyena no aqona okushaya umuntu lokho iqhabanga lami lokuthi ngikwazi ukugiya iqhabanga lami engigiya ngalo mengigiya okay kodwa umuntu mayisebhede yakwazi hayi phela ngeke mase ungasakhuluma into engizwa kahle ngizolisebenzisa leli qhabanga ukugqima ikhanda kodwa ke lokho ngikukhuthaza yes all right itshitshi la 40 years asiqale lapho walithola kanjani lelo gama itshitshi la 40 years ngizothi nje lelo gama ngizethile mina ngiziphile mina lelo gama ngoba ngizibona ukuthi lingifanele njengoba ngikwazile ukuthi ngizigcine ngibe intombi nto ngingamazi umuntu wesilisa ngize ngibe no 40 years amashumi amane eminyaka ngiyigcinile ngavele nje ngabuka ukuthi uyazi Mathembi leli gama nje lokuthi uyitshitshi la 40 years elakho lithathe ngiyazibuzela nje mawusuthi 45 kuzoba itshitshi la 45 impela kuzohamba neminyaka mekukhuphuka sithando sami kuze kufika ku50 kuzoya ngoJehova ukuthi uyangiqinisa ngigcine kuze kube isikhathi singanani kodwa mesize siyofika kuyena u50 kobe itshitshi la 50 years okay ngifisa ukuza ukuthi iyaqala kanjani leyo ndaba ukukhula intombazana akusiyona into ngizothini elula ukukhula umuntu nje khona izinto ezenzeka emhlabeni khona ilingo khona abafana yini eyakwenza uthathe leso sinqumo sokuthi mina ngizoba itshitshi kuze kube isikhathi esithile ngiyabonga sithando sami ngombuzo wakho isizathu sokuthi ngizigcine into yami kakhulu yokuthanda ubuntombi into yokuthanda ubuntombi nokuzigcina isuka ekuyithandweni wena ukuzithanda umzimba wakho nokuzihlonipha wena as umuntu kanjalo nokuhlonipha abazali bakho lento yobutshitshi isuke emengikhula kade ngijoba ngizalelwe ebhulwa ngokuzalwa ngizalelwe ebhulwa esigodini sasesiphahleni ngasuka ke ngezikhathi zodlame ngikhule ngezikhathi zezimpi ke mina ngikhule sike sivuke ebusuku kuthiwa sekuyashaywana ziyakhala manje siyobaleka nabazali bethu siyongena esikhotheni so ngikhule ngesikhathi esikanjalo ngesimo ke sokuthi udlame lalulumbi ebhulwa esiphahleni ngahamba ngathuthela eKhaboma eDonnybrook esigodini sakaMemela uma ngifika ke kaMemela omalume bami babantu besintu kakhulu babantu abafundisanayo abakuthandayo ukuthi nje umuntu wesifazane bamfundise bamkhulise ukuthi kufanele ukuthi uzithande kufanele ukuthi uzihloniphe nokuthi kufanele wazi ukuthi ngale kokutshelwa umfana ukuthi umuhle kwawe nafuna uzazi ukuthi umuhle so ngakhula ngumuntu ozihloniphayo nozithandayo umzimba wami ngazitshela nje ukuthi empilweni yami angisoze ngavumela ukudlala umuntu wesilisa angisoze ngavumela umuntu wesilisa wangithinta umzimba wami engakaloboli ngazitshela nje ukuthi ngizokugcina kuze kube ukuthi uNkulunkulu uyangipha umkhwenyana uma kuukuthi kuyisinqumo noma kuukuthanda kwaNkulunkulu ukuthi ngenilanga ngibe nayo umkhwenyana ngixoxele ngokukhula kwakho wawuyintombazane enjani usamncane isikhathi sakho usichitha kanjani ngikhule Nkosi yami ngiyintombazane neliswa ethanda kakhulu ukudlala bengile inhlobo le angithi emakhaya sikhule siya emfuleni siya nasehlathini ngicela ukuqoqule yasehlathini nje ehlathini besiyotheza inkuni Yey bekunzima kodwa bekumnandi ngoba besingayazi le enye impilo besazi leyo mpilo besike uvuke ngo6 uye ehlathini uyotheza
uyafika ehlathini kumnyama kusanenkungu kuvalekile kufuna utheze and ufuna ube usheshe ngoba bayatheza abanye bayabekelela inyanda zabo so nawe ufuna utheze usheshe ubekele inyanda yakho uzosala la ehlathini ungabekelela inyanga so ngikhule ngumntwana obehamba ihlathi etheza ngikhule ngumntwana obekhulela emakhaya lawa ayemfuleni sihamba siyokha amanzi emfuleni ngithanda nokudlala nje bade ngisho ukuthi ngikhule ngumntwana intombazane ethanda ukudlala kunemidlalo bengingayidlali ngiye kushuthi bekuyisibonakaliso ngempela ukuthi kufanele ngisigcine kunemidlalo ekade ibizwa ngoMasigcozi kama ukuthi usadlala namanje uMasigcozi so buthola isikhathi esidinga ukuthi kaMasigcozi kukhona ubaba nomama nezingane ngenxa yokuthi umuntu wesilisa nje bengingafuni ukuthi asondele eduze kwami so njalo mekudlalwa indaba yamaba nobaba bengihlezi ngizoba ingane ngoba ngiyazi ukuthi moyingane akekho umuntu wesilisa ozothi umkhwenyana wakho mhlambe ozogcina esekuthinta so ngikhule ngumuntu odlala imidlalo ebingiqhelelanisa kakhulu nabafana futhi othanda ukwenza izinto zokujabulisa abazali ngesikhathi zonke ngiyayithanda le esikhathini esiningi ikakhulukazi abantu besifazane mabenza inqumo bese bancane iningi lomphakathi alibakhola lithi hayi usho ngoba usayingane lokho hayi usazokhula khulileka hayi usazokhula wawukuthola lokho wena emphakathini wangakini mhlambe noma kubangani noma nje abantu ophila nabo ngikutholile kakhulu ke sithandwa sami ukugcekwa nokuthi hawu lento uyayenza nje okwamanje kodwa nje uzohamba uzokhathala njenganabanye nabanye siyabaza kade bethi bazoziphatha kahle bayigcine njengawe kodwa kuzange uze kwenzeke ngiye ngithi ke mina empilweni yami ngiyembona futhi noNkulunkulu ukuthi uyidlalile indawo ngoba ngilanje namhlanje ingenxa yokuthi bengimthemba noNkulunkulu bezithi noma zifika izinto kubantu besho ngapha ukuthi ngizowa nama ngapha nangapha bese ngithi mina ngoNkulunkulu nangoJesu wami engihamba naye ngizoma ngibe strong ngibuye futhi ngisho ngithi lento yomntombi akulula ukuthi angeke ngize ngiwe njengoba bicabanga ngoba angenzela abantu ubuntombi bama ngiyigcinela umuntu ngoba egcineni vele ngingaba yitshitshi ngaze umhlaba wonke kodwa kusho ukuthi ngizobe ngiphuma la ngihamba wonke umuntu angiphi imali ngoba ethi ngiyitshitshi so vele ukuthi uyakholwa noma ukholwa ukuthi ngiyitshitshi bekungangikhathaza but bengikwenza ngihlonipha uNkulunkulu nokuhlonipha abazali bami ukuthi ngenye ilanga bayiqhenye ingami mhlambe lo mbuzo ngathi upersonal kancane njengomuntu nje ibiology iveza ukuthi mhlambe kuzoba nama feelings thizeni emzimbeni avukayo and ngifisa ukuzwa ukuthi wena ubhekana kanjani naleso simo khona yini into yenzayo ukuze ukwazi ukuzithiba yonke into ilele kumina ingqondo ngiwumuntu nginemizwa imizwa yami iyasebenza lokho kwenzeka kulaba asebavuma ukulala nakumina kuyenzeka kodwa yonke into ngazitshela ukuthi angeke ngize ngibuswe inyama ngiyakwazi mina ukuthobisa umzimba wami ukuthi akukabi isikhathi lokho ngeke ngize ngikwenze lokho and ngeke ngize ngivume ukulingwa inyama ukhuluma ukuthi mase sifikile isikhathi uyobona kanjani mhlambe yini into ezothi okay seku right ke manje ngokwami njengomuntu okholwayo ngiyazikhulekela zonke izinto isikhathi engothi kobe sekuyisikhathi sokuthi ngilale ngoba vele ngayitshela ukuthi ngoze ngilale sengishadile nomuntu oselobolile waqeda wakwenza konke okwenziwa umuntu oganwayo ngaze ngashada ileso sikhathi engolala ngaso engikholwa ukuthi ke kobe kuukuthi umuntu oright olethwe uJehova ngumuntu okhulekayo ke ukuthi noma yonke into engisuke ngiyenza ngibeka uNkulunkulu phambili nokuthi Jehova ngiyengithi uNkulunkulu ngibocela ungivula amehlo ngicela ungibonise kukona konke engikwazi engikholwa ukuthi uma kuukuthi uJehova usazongibusisa nangomkhwenyana kusho ukuthi ngesikhathi engolala ngaso ngobe sengilala nomuntu okuyena futhi okuyena umuntu olethwe uJehova umuntu ozongihlonipha sithando sami umuntu ozongithanda lukhona yini ukhuleka ungitshele umbuzo uma uthi awukho comfortable ukuphendula alright sis okay lukhona yini uvalo nolincane lokuthi ngiyothi sengishadile isiyenzeka lento ngivele ngithi ngangenzelani sasikuphi isidingo ukuthi ngikabili mhlambe lapho lukhona uvalo lokuthi mhlamba ngazi mase ngenzile kwenzakalana kodwa angeke ngithi uma sekwenzekile ngoba ngikholela ukuthi ngiyobe ngikwenza nomuntu engimthandayo futhi ngobe ngikwenza ngiqala futhi ngobe ngizohlezi ngikwenza naye ngoba isifiso sami lokho ukuthi uma ngiqala ngelanga ngithatha isinqumo sokuthi ngiyalala lo muntu engizolala naye okokuqala ngolala naye kuze kube phakade ngase abafana behlupha kanje manje ngempela
serious. So ngangibuza kanjena usuke waba nomuntu osandana naye? Yebo sithandwa sami ngikibile nomuntu engithandana naye. Okay. Kodwa indaba ibinakala ekutheni abantu besilisa neliswa bayasijaja. Umuntu wesilisa wakubona ugqoke isigcebhe, ugqoke iskipo wasibopha le emumva waveza inkaba, abona ukuthi uyazi advertiser ufuna yena. Babazi ukuthi nje uma ugqokile especially uma ugqoke kancane bazi ukuthi wenzela ukubukwa ibona. So uzoza nokuthi basithanda nje ukusijaja nokuzithanda. Uma uzithanda abantu banayo le nto ukuthi angazi ukuthi mina ngokubona kwami ezuMathembi kaSithole ngiye ngibona ukuthi abantu banayo le nto ukujaja ukuthi bakubuka indlela ogqoka ngayo then sebeza bona ukuthi sebeyakwazi ukuthi umuntu onjani kanti abakwazi. So ngiqondanile nabantu ngitholile isoka ukuthi ashela umuntu ngize ngimthanda athi mase ethola ukuthi hayibo lo muntu lo uphila kanje ebesebona ukuthi angena lo muntu adecabanga ukuthi uyena mesaqala umuntu adonsa inyawo ngoba yini kwenziwa yini abantu besilisa neliswa uma befika bezokutshela ukuthi bayakuthanda lento ngihlezi ngikhuluma namanye amantombazana abantwana isamba nabo indaba yomhlolo ukuthi yabayimbi lento ukuthi abantu besilisa bangabi naliqiniso mina ngithatha kanjalo ukuthi abanaliqiniso uma efika kuwena kunento yokuthi umuntu wesilisa uyakhalela kunento yokuthi umuntu wesilisa uyakuthanda. So laba abasuke bekhalela abanathi isibindi sokuthi bazoze kuwena ukuthi neliswa awu avumuhle yazi ngiyakhalela awungizwisi. Esikhundleni sokuthi asho kanjalo kuzofanele akutshela ukuthi uyakuthanda ukuze athole kahle kahle usuke engathandi mina uthanda inkomo kama kodwa akakwazi ukuba nesibindi sokungitshela ukuthi ngithanda inkomo kama wakho ngicela ungizwize yona ukuze ayithole inkomo kama ufuna azangitshela ukuthi uyangithanda. So ngijolile ngebhadi kwaba ukuthi abantu engihlangana nabo bebengijaja beyibona ukuthi ngomunye umuntu kanti ngiphile enyini uzofika nje umuntu ngiyavala futhi ukuthi uyahamba ke nje akungikhathazi nakancane. Mhlambe wawusho yini ekuqaleni ukuthi nakho la ngime khona bese becabanga ukuthi ngokuhamba isikhathi umqondo wakho uzoshintsha? Okay kuhlukanile kuke kwane isikhathi kade ngisho khona avela umuntu ahlehle zisuka yabo nje ngisithola ishele ngibona ukuthi ayilensizwa ngiyayithanda avela asheshahamba ngithe ngisuka ngithi phela ubone menibonisana nabantu engibuthana yazi ukuthi ne isheli zami zonke meke ngamtshela umuntu ukuthi hey angiphuzi angilali njani umuntu vela adonsa inyawo ngisho ngabe kuthiwa ngithi ngiyabona hayi ngasho ngathi mhlawumbe into engcono ukuthi ngivele ngingasho ngisho umuntu sesithandana ukuthi ngiyintombi but naloko akuzange kuze kusebenze ngoba phela egcineni umuntu wesilisa uyajola nayo uyaku-invite endlini uma efika endlini abantu besilisa manje bazi ukuthi uma usungenile endlini usuzolala so uma umtshela ukuthi awulala uyakutshela nje ukuthi umchithele isikhathi. Sikhuluma netshitshi lika 40 years uMathembi kaSithole siyabuya. Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV igama lami ngoNeliswa Cele ngihleli netshitshi lika 40 years uMathembi wakaSithole. Sikhulumile okuningi ngokukhula kwakho nangezinqumo nje owazenzela zona abanye abazi intombi into till 40 okuyinto engajwayelekile esikhathini samanje abantu bakhetha inqumo ezahlukahlukene. Ngifisa ukuza lana indaba yokuziphatha uzigaja kakhulu ngendlela oziphathe ngayo. Ukuziphatha kahle wena ukuchaza kanjani? Kumina ukuziphatha kahle kuhlukene noma ngeke ngize ngikubale konke. Ukuziphatha kahle angihlezi ngikubise ekutheni umuntu oseyitshitshi kuphela oyiphethe kahle. Ngihlezi ngisho ngikhuluma ngoba nginabo nabantu abangani abasebenezingane nginabo nabangani asebelalile. Yes. So ngihlezi ngibatshela nabo ukuthi akusikhona ukuthi ukuyiphatha kahle umuntu oyiphethe kahle umuntu oyitshitshi kuphela. Nawe usuke walala usengayiphatha kahle ngoba phela neliswa kubalekile ukuzihlonipha umzimba wakho. So akusho ukuthi uma uswake wavumela lo umuntu wesilisa wakwazi wena umzimba wakho walala nawe sekusho ukuthi ihamba ulala nje usengashintsha nawe uqale phansi uziphathe kahle. Okukanjalo nomuntu onengane naye usengayiphatha kahle esenengane aqale phansi ahlale ngentombi ayihloniphe umzimba wakhe ngoba into ebalekile ukuzithanda nokuzihlonipha. Iningi labantu esikhathini samanje lingabheka ummono wakho ngendlela engathi uyabacindezela abanye abantu besifazane. So kudala vele ngithi kwakuhlola namanje kusahlolwa sisazofika lapho. But kwakuphoqelekile ngokucabanga kwami kumantombazana amaningi ikakhulukazi kwaZulu ukuthi kwenziwe ngokuhamba kweminyaka abantu bakhuluma kakhulu bathi
ngifuna ukuba free, ngibe liberal, ngibe zonke lezo zinto. Umuntu balansisa kanjani lapho? I'm sure uyakhuluma namanye amantombazane uma esho izinto ezikanjalo ngempela umuntu ozigcina eyintombi into akekho free. Ayingeke ukuba intombi into akusho ukuthi awukho free. Kuukuthi phela umuntu oyintombi ufuna aphile ngendlela sisi ubisibonele esihle emphakathini. Mina nje kumina ubuntombi ufana nokuba isister yabo abantu amasistela semaromini mhlawumbe uyawazi amaroma analaba abalukhuzana abamazi umuntu wesilisa baphila nje impilo engcwele. So kumina umntombi kuukuthi uzihloniphe nangendlela as much kufanele yesu kufanele ujabule phela kodwa kufanele uzigade ukuthi ujabulaphi ujabula kanjani ujabula nobani. Yes kufanele ukukhululeke phela wonke umuntu unelungelo lokukhululeka kodwa futhi ufuna uzibheke indlela okhuleka ngayo nendlela ohamba ngayo njengetshitshi. Ngizokwenza isibonelo nje awukwazi nelisa ukuthi uyitshitshi uzigcinile umntombi bakho. Yes noma singawazi kahle umlando wakaZulu kodwa umuntu ophila ubutshitshi umuntu othobekile umuntu omsulwa umuntu oyisibonelo ngisho emphakathini sokuthi indlela engihamba ngayo indlela engenza ngayo kufanele nabakhulayo babukela kumina bafunde babone ukuthi indlela enhle ekufanele siyiphethe ngayo. Ngizokwenza isibonelo nje angikwazi ngokwami mina Mathembi angiboni ukuthi kufanele ukuthi ngithi ngiyitshitshi ngibe futhi ngithi ngithanda utshwala. Yabona ukuthi angibugceki utshwala anginankinga futhi nomuntu ophuza utshwala umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha impilo ayiphilayo but kumina angikuboni ku right ukuthi ngiyintombi kodwa ngiphuza utshwala ngoba yazi ukuthi into ebuyibe inkinga uba intombi kunabantu abesilisa njengoba ngisho umuntu wesilisa bayahalelana so uzothi uyitshitshi kanti kunomuntu wesilisa osekugadile abanye bethu uma sebephuzile utshwala kuyabehlula so usuthola ukuthi uyintombi ukendaweni engafanele ube kuyona usuphuzile utshwala usuthola usulinyazwa abantu besilisa sebethatha bona lobu umntombi bakho ngobani ube intombi ufune ukuba free. Okungcono ukuthi noma kuthiwa ukhululekile kodwa ungagcini wenza izinto ezizothatha ubuntombi bakho zibeke emngozini nokuthi into ezokwenza ukuthi ubuntombi bakho bungabi nasibithunzi. Phela lento yomntombi futhi ihamba nokuthi kufanele ube nesithunzi lo hanjwa khona nje kwazi ukuthi ayike lo uMathembi akaSithole akathindwa nje akudlalelwa kuyena. So kubalekile ukuthi ube intombi enesithunzi kanjalo nokukhuluma intombi ungakhululeka njengentombi into kodwa kufanele uliqoqe ulimi lakho njengentombi ukuthi ngiyintombi neliswa akusho ukuthi ufuna ngibe hlaza ukuthi ngiyintombi akufanele ukuthi ngingabahloniphi abanye abantu angikhululeke kodwa futhi ngizikhumbule ukuthi ngiyintombi kunabantu ababukela kumina ngiyisibonelo esihle ebantwini. Ngiyethanda lento ukuthi kushuthi akusiyona nje into ephathelene mhlambe nokulala kuphela into ephathelene nangendlela nje wenza ngayo. Yes indlela wenza ngayo. I think iningi zalezo imfundiso ziyafundiswa uke washo ukuthi ke angazi noma usahamba namanje but ukuthi uhamba uMhlanga nentombi ngixoxele ngalokho waqala nini inele yakwenza ukuthi ufise nawe ukuba ingxenye yawo. Ngizokuxoxela indaba eyihlaya ke kwaba kosisi bama bangiphelezele la engihamba nabo kunomngani wami okay ngisahlangana naye ngithe mengiqeda isikole umatric nginekhono ke lezandla ngikwazi ukwenza ikhanda nokwenza ubuhlalo so ngithe uma ngiqashwa ke salon ngahlangana nalosisi igama lakhe uThandeka wakwaMbhele ube yitshitshi hayi ngihlangane noThandeka siyasebenza lesaluni esaluni ke iyaphila impilo angisho ukuthi inkosi yami kanjani kodwa esaluni engangisebenza kuyona hayi kwakuzijatshuliswa nje ogeli babeyiphuzela kuziphunyelwa kuziyelwe endaweni ezithile kozijatshulela sasingenankinga ke futhi ishe mina lokho kangakuba ngangize ngibaphelezele ngibagade ngibaphathela amafoni ngithi hayi ngizonigada ngizoniphelezela ama colleagues ngizoniphathela amafoni so ngihlangane lapha yana uThandeka wakwamagwenyana usewumesi Simpele so uThandeka kuukuthi uyahlolwa uThandeka uyahlolwa njalo mase kusondela umhlala mina ngisayitshitshi kodwa angihlolwa angikhuthele ekhambeni into zamatshitshi uThandeka emehamba ngibona ama client asesaluni amuphi imali ngibona umphathi wesaluni amuphi imali ngiyombona uThandeka usethengile izinto ezimnandi usenanemali uyahamba uye emhlangeni uma ebuya noma ubuya uyaxoxa indaba ekade zenzeka ngibone nje nama client aseyamthanda sekuyaziwa nje ukuthi yitshitshi leli lasesaluni hayi wangivuka umona kodwa umona omuhleke ngathi yazi uThandeka uyangidinga
ngiyadina ngoba phela manje wenze ngazuthi uyena yedwa itshitshi phela nami ngiyilona itshitshi ukuthi nje angilona ngiyigwala yazi ukuthi ngangisabanike neliswa ngaleso sikhathi ngangisaba le nto yokuthi ngizoba itshitshi mhlambe kuzoya kuye ngilingeke mase ngiyalala mase kwazi uyibona ukuthi umukade uhamba umhlanga akasayanga akusuthi sekunakele so nganginalo lovalo lokuthi kuzohamba kahambe ngiwe mase kwazi umhlaba wonke kodwa ingiyibuke lento yathandeka ukuthi hayi ngeke nami ngizohamba manje kuthe nje sengiphumile ngingasasebenzi ngisho ukusebenzisa loan sengibuyela kena ngithi hayi thandeka mzala ngimbiza ngomzala ngithi hayi mzala ngeke manje ngicela nje ukutshela iqiniso nami ngisayintombi nto ngiyacela ukuthi ungithathe wasehopheli ungise ehopheli komama abahlolwayo bayongihlola ngoba manje nami sengifuna ukuqala ukuhamba nani ngaqala kanjalo ke and ngicela ukukutshela ukuthi ukuhamba umhlanga ngiqale ngino30 sonke lesi sikhathi nje ngizihlalele angumhamba umhlanga ngizigcinile kodwa ngitheke sengino30 ngenxa yokuhlangena nothandeka ngagcine sengihamba kumhlanga kwaze kwaba imanje shuthi unakho ukuziqoqa idiscipline ikhona nomusa sithandwa sami ukuthi uNkulunkulu uyasenzela umusa ukuthi noma zenzeka izinto endleleni kodwa uNkulunkulu angiqinisa emhlangeni ke khamba kanjani nifike nenzeni khuluma nje umuntu ongasahambi iziphi izinto mhlambe nezimfundiso eziphathelene nokuziphatha owafika wasihlomula khona yebo khona wahamba usuna 30 but I'm sure khona owafika wakuthola emhlangeni indaba ke kunale nto yokuthi ke besijajwa ngendaba yokemhlangeni kuthiwe emhlangeni kuya noma ubani ngizokuvuma ke lokho ukuthi yes emhlangeni kuyenze ukuthi mhlambe khona oke waya emhlangeni engelona itshitshi ngoba kuya ngezigodi ukuthi imithetho ihamba kanjani kunezigodi laneliswa ukuthi khona uma kiwe emhlangeni kuyabhaliswa mase kuyohlolwa kuqinisekisa ukuthi njengoba ehamba nje uMathembi Sithole emhlangeni useyintombi nto so lapha emhlangeni sifundile nje siyafunda izinto eziningi nokuthi kumnandi ngokuthi sihlangana namatshitshi asendaweni ezahlukahlukene into engiyithanda kakhulu ke angilona igagu kakhulu engomeni kodwa nje into engiyithanda kakhulu emhlangeni indlamu hayi kusuke giya mntanami izinyathelala hey igodi ngegodi sisuke ibuya so yilokho okumnandi kakhulu okungisangisa namanje emhlangeni yes bengihamba ngabe ngibona ukuthi hayi sengino 40 manje yabo lento bekuke ngifile ukuthi hayi sengino 38 sengino 37 hayi angisayi emhlangeni kodwa into meyingaphakathi kwenu uyithanda iyavuka so emhlangeni siyafundiswa nje izinto eziningi omama bayasifundisa izinto eziningi ngoba sifike sihlale omasipala nomasipala bayaba namalokhuzana bayaba namatende apho ngenxa yokuthi ke siyazana samatshitshi mhlawumbe sengizophuma mina ngiyokomunye umasipala ngiyovakashela intombi ezithize engizaziyo siyakhulisana nje nokwakhana nangokugqugquzelana ukuthi asiyibambe lento singavumeli ukuthukwa ngoba siyasithukwa sithanda swami sithukiwe kakhulu emntombini bethu ukuzikhulunyiwe izinto zokuthi kuthiwe sikhokhela omama ukuthi bathi siyintombi kukhulunyiwe namanje nake kuthiwa ke sesiyajova ngisho ukujova kuthiwa kunemjovo ebuyisa intombi kuthiwa ke kunemjovo ebuyisa umntombi mina ke into engayisho njengoMathembi ukuthi mhlambe zingabuya inyama ngeke ngize ngazi kodwa ihlo lodwa uma selihambile isithando sami lihambile so kusokuthi nje sikhuthazane njengentombi sifundisane nangezinto zesiZulu esingazazi kanjalo siba busy nanokwakha ubuhlalo sakha nje nanobuhlalo sakhe ubuhlalo ngoxana ngalokho waqala nini ukwakha ubuhlalo wakha ubuhlalo obunjani and mhlambe mina ngazi but ngiye ngizwe kuthiwa ubuhlalo obuthize buqoka intombi obunjena noma imvunulo enjena iqoka umuntu osewumama kanjalo lokho ke kusasididile ke lokho sithando sami angicela ungaphawuli ngakho kakhulu kodwa mina ngiyile nhlobo ke ngisavilapha ngizosho kanjalo isikhathi esiningi ngiyayithenga into seyakhiwe mase ngiyishintshe ngiyichume ibe ilendlela mina engifuna ukuthi ibukeke ngayo okanye ihambelane nami yes khona into oyiqokile enze wena yebo sithando ikhona yipi lesekhanda lami ngizakhele mina okay kukuthatha isikhathi singanani kwezinto kanje usuku olulodwa hayi kuyashesha kanti kuyashesha usuku nje olulodwa ngiyacabanga nje kubuyele emumva kancane kade usakhuluma ukuthi kaze kudala yini ave sibagxeka abantu abangenzi into eyenziwa yiwo wonke umuntu kufana nomuntu ongaphuzi kubuza yena ukuthi awuphuzi ngani awukaze nje uze kuthiwa awuphuzelani khona lento engangayizwa ethene wena ubona ukuthi ungcono kunabo bonke nje labotshwala abakhona emhlabeni
Ibandla inkulu indaba. Okay, ngifisa ukuzwa ukuthi i-future ibhekephi. Unalo uvalo noma awunankinga ngokuthi mhlambe ngeke kuze kwenzeke ukuthi ugcine ushadile? Nginokuthi uma kuukuthi uJehova uyafuna ukuthi ngishade kuzokwenzeka. Kodwa uma kuukuthi vele kwakungekho ohlelweni la Jehova ukuthi ngishade ngeke kuze kwenzeke. Futhi ke engikhetha kunokuthi ngiwe ubuntombi bami buhambe manje ngingashadile sengingamane ngihlale ngize ngiyogqitshwa emathuneni nobaba ngisayintombi nto. Ngifisa ukuphuma eceleni kancane ngixoxele ngomsebenzi owenzayo ngoba phela mhlawumbe umuntu mayixoxa ngayo ngaze acabanga ukuthi ayi lo ufocus nje ekubeni intombi nje kuphela Okay, ngisebenza kwenye nje inkampani ye-insurance company edumile. Ngikwezezimali, yes ngikhipha imali. Umsebenzi wami umsebenzi enguthandayo nokuthi ngumuntu obathandayo abantu, umuntu othandayo futhi ukuxoxa nabantu. So umsebenzi engikuwona ngi-financial consultant. So ngisebenza nje ngabantu isikhathi esiningi. Umsebenzi enguthandayo nengiyiqhenyayo ngawo engijabulile futhi kakhulu kuwenza. Mhlawumbe mangicabanga ukuba nomsebenzi wakho nokwazi ukuthi uzimele wena ezumuntu esifazane kulekelelile uhambo lwakho lokuthi mhlawumbe ungazitholi usuphoqeleke ukwenza izinto ngoba uncike komunye umuntu. Ngixoxele ngalokho. Uqinisile sithandwa sami ukuthi ngiyasebenza kungisizile kakhulu ngoba hey Nkosi yami ingane la ngaphandle ziwisekile endleleni yazo yobuntombi ngenxa yokuthi abanye uthola ukuthi umuntu ubengakutholi usizo kubazali mhlambe ngizobonakalisa ngemvunulo uthola ukuthi hey seziyaswenka intombi aseyaswenka amatshitshi imvunulo isiyabiza iyabiza imvunulo kodwa kahle kahle ingane mina engifisa ukuthi bakwazi ukuthi umntombi abukho ngemvunulo yes ungaba muhle kodwa umntombi bakho abukho kwimvunulo umntombi bakho ila nje inkomo kama kuphela so kungisizile ukusebenza ukuthi ngikwazile sithando sami ukuthi uma ngidinge imvunulo ngikwazi ukuzithengela ngikwazile futhi nokusebenza kungisizile kutheni uma kuukuthi kuyahanjwa ke emhlangeni kunesikhathi ukuthi uthole khona ukuthi akhishiwe amabhasi kuye emhlangeni uthola ukuthi anisezonela emabhasini sekuphoqa ukuthi nikwazi ukuthi nihlanganise imali ukuze nizokwazi ukuyofika emhlangeni okwenze kwabalula kumina ukuthi ngikwazi ukuba namandla okuzikhokhela ukuye emhlangeni kungaze kube ukuthi kunomuntu uthizeni especially wesilisa engimlandelayo ngoba ngenzela ukuthi angiphe umphako angithengele imvunulo okanye angiphe imali yokuya emhlangeni ngoba nje ngicela kuloko ukufaka lento yokuthi zibhlungu izinto engizibonayo kakhulu ezenzekayo lento yokuthi izingane eziningi ziyadidiseka zigcine ziwile emntombini ngenxa yokuthi umuntu mhlambe ekhaya abaphili kahle uzoba nezinto azifisayo angakwazi ukuzithola ekhaya azabona ukuthi akayoyithola kumuntu wesilisa kanti egcineni umuntu wesilisa uzomenzela lokho kungekona ukuthi ngoba umsupporta emntombini bakhe kodwa ngoba ukuthi uhlose ukuthi azathole le yanto ayifunayo umntombi bakhe gcineni umuntu meseyawa sebeyaphila kanjalo umntombi so ukuthi ngisebenze ngiyimele kungenze ngempela ukuthi ngifike la egcineni ngibe strong ngesikhathi zonke. Usuna 40 years siyazi ukuthi masikhula ikakhulukazi thina abantu abamnyama abazali bethu basifundisa indlela yokukhula njalo njalo awufika ngamhlambe ku30 wathuma abazukula khona oyedwa nje la ekhaya sengoze ngishone ngingajahanga umuntu kufikile sithandwa sami kufikile and futhi ngiyangibona ukuthi uma uyangijabulela yes uma uyangijabulela ukuthi ngisayintombi namanje kodwa ngiyangibona ukuthi uyafisa ukuthi esaphila ngibe nomkhwenyana abathola abazukulu ngami nginabo ke osisi njalo ubethi noma emekhuluma uma nginobhuti wami nosisi bami abawu2 so ubethi noma ekhuluma uma engibuza ngabazukulu nani ngithi hayi bokhuleka lapha nje bakhona nje abosisi bami ibona abazukulu abasekhona okwamanje awukubheke bona bayeza kodwa bamkhuleka salikwazi uNkulunkulu uzogcina nje baze bafike nabami ngesikhathi esiright alukho uvalo lokuthi mhlambe uyobusumdala kakhulu ukuthi ube nabantwana abantu abaningi bavele bathi ke wena Mathembi uphila kowakho umhlaba ngivele ngibatshele ngosara
ngithi uSara waba nengane esenangane wazikhulisa futhi ingane zabo ngathi ke izwi melisho njalo lithi uSara wakhulelwa kule minyaka ayinayo nami ngisazoba nazi ingane zami futhi ngisazoba baye bathi abantu we ingane zakho namathembe zobe sezithi kuwena gogo ngathi hayi anginankinga kodwa nje anginalo uvalo uma sekufanele ngibe nazi ingane ngiyoba nazo futhi ngikholela ukuthi ziyophila zibe right. Sesifike emaphetheleni ngifisa ukuza ukuthi makuthiwa shiya amantombazane noma abantu besifazane emhlabeni wonke jikelele nento ethile okuhlezi bamele behamba nayo empilweni yabo kungaba yini? Kungaba nje ukuthi Neliswa ngicela abantu besifazane bazithande. Ngicela abantu besifazane bazihloniphe. Ngicela abantu besifazane bazithembe. Ngicela abantu besifazane bazazi ukuthi banamandla ngale kokusizwa umuntu wesilisa. Ngicela abantu besifazane bazi ukuthi ayikho into ongeke uzuyenze uma uzithemba ukholelwa futhi kuwena. Sibonge kakhulu siswami ngithokozele kakhulu ukuxoxa nawe. Ngiyavalelisa kodwa ngivalelisi. Izathu ngisho lokho ingoba khona indlela angazi noma ukusina noma nje indlela enijabula ngazo engisafisa sikhombise yona. But okwamanje ngibonge kakhulu, sijabule kakhulu kuma nawe sikufisela inhlanhla kukho konke kwenzayo engathi waphumelela uqhubeke nje ukhanyisa isibani sakhe emhlabeni wonke jikelele. Ngiyabonga siswami, ngiyabonga kakhulu. Kubonga nami igama lami ngoNeliswa Cele, Ukhozi FM TV, sophinde sihlangane ungabaleki nami ngifuna ukuyibona lento engaka enziwayo. Ufuna ukuziyabona yini insimbi lezi esenyaweni, safuna ukuzizwa ukuthi ikhala kanjani. Iwe mkawaii kajama. Iwe mkawaii kajama. Chama